nansi igama lami uX ngizathi ngihlezi ngisho ukuthi mina amandla ami ahleze ephepheni yabona bangiphathele iphepha kanje uthi X nangu umuntu uyangihwagela nangu umuntu ngithatha advantage nangu umuntu uyangibhula sondela la kimi ihlale phansi ofisini niyekele ukuntathela indaba za ku social media iX Ribo ngakuyithola ku social media ungithinde kule number lena awufuna ukukhuluma nami 1-on-1 amaphepha akho mawaphelele sizoyithoma and sizoyifetha assignment ofisini siyokuthi vandag sisiza bani simsiza kanjani asigijimeni sanibonani man sawona but X ngiyaphila njani sharp man igama lami Mr X ubani usesi igama lami ngoBrenda Nkosi ngiphuma ePorke Porke Porke uphi Porke iPorke ise western area okay ungakusiza ngani okay into enzakalayo but X ngendaba okuswela umsebenzi ngiye ngaraise imali ukuthi ngiqala ibusiness ne nge-2022 ngathenga yonke into efunakalayo ukuthi ngiqale ibusiness ngaphandle kwe-mobile kitchen ngangishoda nge-mobile kitchen so kunalo bhuti lo sasikhonza naye e-western area so ubhuti wakhona bekayenza izinto eziningi nje nokuthi futhi enkonzweni besikhuthazwa ukuthini singabazalwane masilokhuzane masisupportanini baze bayenze example nangama Indians ukuthi yazi ama Indians ayasupportana kanjani khona lapha esontweni lweni yes okay wathiwa kena asupportani njengabazalwane hayi okay ngiyofakaza ukuthi izinto zami ziyahlangana lapha estage yes so uyofakaza manje wena ukuthi izinto zami ziyahlangana kanti hey usathana ukubeka ilihlo then ngiyofakaza ngithi kodwa ngishoda nge-mobile kitchen ubrother ethe after church wahlangana nami ukuthi yazi sister Brenda ngiyayenza lezi zinto lezi kanti yena bengaphosisi bekakhuluma iqiniso vele wazi wangibonisa ikitchen lase sontweni wathi yabona le kitchen lelibelenzwa yini so ngingakwenzela lona ngathi okay fine ungaba imalini wathi ngoba nguwe it's going to be 10,000 okay so senza njani kwathi i-deposit is 5,000 ngiye endlini ngikhulume nobaba wasendlini hayi mabhebeza kukasoka so ubaba wasenjini umbisa mabhebeza awusana mara esontweni bakubiza sister Brenda okay angazi ukuthi why because of abahlule ukubiza isibongo sethu okasasemaXhoseni yabona ukuthi wakamanquphu manje abakwazi ene lapha na most abo akusiba ngapha eSouth Africa so bayahluleka ukuthi manquphu lapha esontweni leli yes okay so ke athi kana sister Brenda ngakwenzela ngikhipha i-deposit ngikhulume nobaba wasendlini ngithi okay sana ilokhuzana kunale ndaba ubrother Bongani uthi kana angangenzela i-mobile kitchen nge-10,000 kodwa kufuneka i-deposit ye-5,000 athi kana usana hayi okay it's fine angisho nayo ke ilokhuzani imali ngathi no iyashoda wayiqwalisa ke imali then ngase ngiyamthumelela ubrother Bongani wakhuluma naye baba wasendlini hayi bavumelana okay sharp then ke wathi hayi ngitholile wa confirm vele ukuthi ngitholile imali uqala nini ke hayi ngizoqala football lesa sikhathi soma load shedding kakhulu futhi load shedding isihlupho wathi kana kwamanje ngisesene kune load shedding sister Brenda but ngizobuya ku okay fine wazi ukuthi isikhathi siyahamba Bongani angilindanga wena hayi okay sharp Bongane kwaba ukuthini iviki liyaphela 2 weeks kuyaphela inyanga iyaphela brother Bongani ukuthini na indaba mangihlangana naye enkonzweni hayi sister Brenda kwamanje ngisesenenkinga ye-load shedding ngithi manje wayengasebenzisa i-generator oba wena uyi-businessman ungiyenzile ikhishi ngoba uyangibambezela wena manje le kitchen botha liyenze kuphi bekazolenzela ejardini lakhe okay bekazolenzela ejardini lakhe makasho then bese na alithatha angiselele lapho ngihlala khona okay sharp ke kwaba yilezo itori lezo kanti mina angazi ukuthi kwenzakalani ulokhuzana ubrother Bongani no prophet sabayalwa yabona babanganike manje okay ubrother Bongani yena mase ngiyithola muva indaba because of mina yami imali iyadliwa zange ngiyenzelwe lokhuzana leyo lo mobile kitchen ngoba uqala waba i-load shedding jikijiki wathatha i-picture from ku Facebook wangithumelela yona wathi hayi yabona sister Brenda sengiyenzela ngisho manje sakayabona ukuthi ngiyadineka seka athi nayi ngiyenzile manje mangibe busy ku Facebook uthi nesilibe si ngithi udeliver nini angakhuluma into straight ukuthi udeliver nini mina mangibhizi ku Facebook ngizicheckela izinto zami mangithi hla ukhohliwe ku-editor izinto zakhe
ngithi hayi man sana akusi the same picture thiyo kulapho sibone khona ukuthi hayi amanga-ke lawa wona ngithi bongani ikuthi le picture le ayikho kulokhozana ku-Facebook uyangiblutika umuntu okay sharp ngihambe ngiyotshela uprofet angisho uyesigcugcuzelile ukuthini Muslims and ama-Indians ayasapotana thina singabazalwa nasisapotana into esenzayo sidlelana umona yazwisisa then sharp-ke ngiye kuye khani like uprofet asho khona ukuthi yazi nginenkinga ubongani akasedli esontweni yabo uthi-ke ngithi-ke manje mina yami imali uthi ubomnika imalini ngithi i-5,000 for i-mobile kitchen wathi sister Brenda hayi wenza ukuthi uthole ukuthi udliwe lana wathiwa-ke mangiya e-Small Claim Court ngaya ku-Small Claim Court waba izinto nje ezingahlangana wangeza nakhona futhi e-court umuntu wakhona right ulana-ke manje sister Brenda uthi ngikusize ngani so ngizocela ubut X uthi angilandele imali yami kubongani imali ilokozana 5,000 ngicela ungikhomba amaphepha asekhona ngizocela nje imali yami makayibuyise manje simthola kuphi yena ubongani sizomthola e-Western area I think is kwakhe ngoba angiyazi lapho ibhizinisi yakhe ingakho ukuthi ikuphi angisize 5,200 yebo and 6 rand nje futhi i-6 rand ngiyayibona and uyayifuna la ngiyayifuna okay kunabantwana abadla amazimba okay ngizokufonela sisi ne ngizokufonela maybe kusasa wona nje into omuthi ungenzele ukuthi nje umscout ukuthi vele usasekhona vele utholakala ngakho bangikufonela mangithatha sazi ukuthi simthola kuphi okay ngiyabonga mama uzongiphumela kaso thank you sharp sengifikile uyazi ukuthi ngize ngani bongani 2022 awusakhumbula yes mina nawe sasihlanganise konje mina nawe ake ngibeke ukudla kwami phansi beka phansi yes sasihlanganise yini mina nawe bongani hayi cha phela ukwazi ukukhuluma nje na okay bongani ukuthi ngikhumbuze ke ngikhumbule nguBrenda lo wawukhonza naye le elokhuzane eMecca ngangithenga ini i-mobile kitchen kuwangisho uyakhumbula uyakhumbula hayi cha sister ngizwile ngiyakuzwa ngikulalela uyakhumbula na ukuthi ngiqhubeke uyakhumbula bongani uyakhumbula ngiyaka mama uzokhumbula namhlanje ilanga lakhe Kazisela and then vuthile bongani manje ukuthi your day is coming okay yes ake siyenze kanje ngicela imali yami bongani Tomtala ngiyakwazi ngicela imali yami sister angiyilwe I had enough le nonsense yakho i-issue yakhe nemali yakhe behlangana nomfundisi kwakuyisho enkulu ngoba umfundisi wathatha imoto yami wayivalela esontweni ngenxa yokuthi mina-ke ngiyekela isonto ngenxa yokuthi uyekela isonto kanjani manje ndoda ngikuzwa kahle uthini okay mawuyekela isonto kanti manje crime manje yazi ngibhadala mina every week ama-taxi ayi-2 ahamba yolanda abantu boring ne felwe imoto ngangihlala la wahamba umfundisi wayebloemfontein bese angivunela bengisephansi wemoto ngaleso sikhathi uthi bongani ngistakile ngifuna imali mfundisi kodwa manje anginamali zama plan ngoba ngithumele umunye umzalwane lapha ukuthi ahambe ebank ayoboleka imali yabo kodwa akaphumelelanga kahle lapha so ngicela ukuthi wena ongiboleka i-5,000 ngithi-ke hayi mfundisi anginayo imali kodwa ngizozama ngoba sekuyi-COVID yabo anginayo imali enginayo mina imali yakasister ngisho yena yona le 5,000 imali angazi angisakhumbula kahle ngoba ngisekudala kancane ukuthi wanginikeze cash angazi kwakuyi-cash olwangithumela ngisakhumbula wangithumela yona nginawo lokunja khona ama-statement wakhona ngathatha le mali umfundisi uthi hayi ungamane uyithathe uyibeke kuphi kwi-account yesona ngithi mina okay mfundisi cishe ngabulawa imoto lapha ngoba bengiphansi kwemoto ngaleso sikhathi ngithi ngiyaphuma ikreni lelo kunje yawo yawela phezu kwami ngingasakhona ukuphuma lapha ngaphuma ngadonswa abantu la bangithatha okay ngaphuma ngithi ayithi ngiyonceda umfundisi ngagijimela e-FNB ngadeposita leyo mali
i-account isona 5000 leyo nginikezwayo ila khona ke bathi hayi asondela ngapha Bongani ngoba lento uchaza indendende mfana wami uchaza insolo mfana wami manje la mina Bongani njengoba ngize la angazi ukuthi ubrand ungenaphi kumadili akho nolokhuzana lento nginayo iproof ne bengizochazela yawe Bongani ungathi kunintshanyaniso wamfana wafethu sekwakunibhayizisa wena angibhayizisi wena uSteve Besa amali emanwe wona uyiswe kwini wona wa Steve lethu swaku amali leya wona uzoyiteka yamanwe asikonde leyo imali yakho le owanikana nomfundisi exactly thank you bengicela kwenze kanje ngoba yena ke wayekhona ngaleso sikhathi hayi ukuthi abengekho behamba nomfazi mawunika umfundisi imali eyami umfundisi yena lalela angilwe na into engiyenzayo yawe Bongani mfana ngizama ukulungisa namuntu ntateka inkwathu lezi amathulusi lesi swayinini ntateka namuntu emkhona imali yakhe 5000 lesi sikhuluma ngani dwele ma 5000 mina ungazi unidwela ima 5000 mina sama hansi hani ile office lakho la ayisho lami wabona namuhla utashwetwa mfana so me ex futamdala mina angilwe nawe ukuthi imali sisteri akanginikanga njani inkinga yami ukuthi ke ngathi yena njengoba ngithi bekahamba nomfundisi yabo ehamba nomfazi umfundisi ahambe ovula namakhesi enkantolo yabo ngaye enkantolo lapha ya yathini inkantolo inkantolo bathi ne ngifuna amaloya ukuze ngithola imali yami imoto yami kahle bebangayibeki ngale ndlela ukuthi mina kahle kahle ngashiya imoto lapha bathi ke ngishiye asset so bashintsha leyo moto bayibeka kwabe imali so bathi mina nomfundisi umfazi kamfundisi siye kuphi ecourt siyolwela leyo le ndaba le kanti wona umkolota malini umfazi kamfundisi umfazi kamfundisi bengamkolota mina nomfundisi sasine deal umfundisi bekathenga imoto lezi esishayisa hayijobe yabo mina ngumechanic ngiyalungisa lezo imoto
Welcome to Nzali B vlog. Namuntlha hi ta va karhi famba swi nkarhi ya Polokwane Stadium. Okay, kwalani se hi suka a ha ri ka N'wamitwa vhele a ha ri tsanini. So a hi ya ku Polokwane ku ya vona bolo laha a yi ri xikarhi ka Sekhukhune United na Orlando Pirates. Lani hi famba koho hi le Ntarantara. So ri ku va ni nga xutaxutaki ndhawu xa ni karhele. So a hi fika Makwaskloof ka patu lero chavisa swinene as mi swi tivaka hinkwenu ku ku na patu rin'wana va ri Makwaskloof. Ni lahlekele hi tiphati to tala. Okay, lani so a hi humini Makwaskloof se a hi tlonda Turf Loop mara a hi nga si fika a hi yo huma kwalano hi ri Turf lomu mi vonaka ra cinacina hi mafantani stangoveni a nga kahle vhele. Okay, a hi sukeleni sweswo. Se lani a hi ri Turf ma vona a hi ri Turf Loop laha se hi fambaka a na ha ku tsundzuka mbele kwihi le Moriya ko va ka na ha kota ku xuta. Okay, sweswo swin'wana ni nge hi vulavuli mi ta mi gama ku vona hi le ku fambeni sweswo lava ku tiva va ta swi tiva ku le Turf laha se ni zama ku mi nyika yo xindzhaku nyana ku at least. So lani ni zama ku lava ku humesa nyana driver nyana ku at least na hi ta kota ku duma. Lexa stadium le a hi ya ka New Peter Mokaba Stadium. So a hi ri kusuhi na a hi ri ku xa project kusuhana xona. So misa loko komba driver ku jika lahala ku va phikizana va nga swi twisisi hinkwavo mara gine hi nga swi tivaka swa hi kosa hi swi twisa ku dakwini. Okay, no ka na mina ti humesi pe vlog ya mehe leyi. A se hi fikini stadium ma xi vona hi xiya xi na ku saseka ka xiyo ku nandzika ku okay. Se a hi ri ku ngheneni a ku tele ku penga a ku tele ku penga ku va ku nandzikini no kona kambe na ti humesa pe vlog ya mehe leyi vanhu lava fanele va ni tiva. Se a hi ri ndzeni a ya ku sungula vhela a ya ku sungula game mara ma vona mabakani ya ku ya goneke njha cause a swi nga ri ku endleka swona at all. A ni zamini ku mani va xuta va tlanga va murini hi le stadium ni zama ku mi komba stadium wo mi ka mi nga tshamiya ku mi ta kota ku navela leswi mi swi vonaka ka TV half time va mi komba loko ka va endla stadium. Se le a yi virini ka half time a xi khoma Sipho-Chain. Swin'wana ni nge hi vulavulela na munhu wa bola ni commentator mara mi ta mi ka mi ti vonela ku va ku nandzika njhani. Hi sweswo se la a ku nghena a polisi na lexiya va ri moya lexa lexitsongo xa kona na Mfukeni i xintimela hi phone sorry sharp.